Udlawo lwezulu woza ungephule sengishile sekwanele hawukela umoya wami umzimba usuphelile abhubhe okwenyanga uzomoya usinde weludlawo lwezulu woza ungephule sengishile sekwanele hawukela umoya wami umzimba usuphelile abhubhe okwenyama ukuzumoya usinde lesihlabelelo samaNazaretha ebesisihuba ngokuvunyelwa umoya nabangcwele ngamadolo siguqile sibheke embengeni siyonikela besinikela ngokuhlukana kwezidingo zethu abanye bebenikelela imishado abanye benikelela imoto abanye babonga ukuphila becela nokwengezelwa ensukwini zokuphila besho nokusho ukuthi emakhaya sekusele bona makungahamba bona kusobala nje umuzi ungavalwa abanye bebeyinkubela ingqeqe bebengakwazi nokuhamba bebenikelela ukuhamba abanye ke bayahamba basebenzisa lezo inyawo ukubalekela iqiniso eceleni kwami bekunomama obegona usana olungakwazi nokukhuluma ngimncenga mama hambisa ingane embengeni uyinikelela hlezi ikhulume wathi mntanami wami umntwana ulunge ngakhulumi ukukhuluma kuyaxabanisa ziningi izidumbe ezidalwe ngomlomo ngokukhuluma ungaqondi makube isikhumbuzo kuwe ukuthi umlomo uyadala ulunge isimungulu sabatha wami mayimqabule esiphongweni emsondeze esifubeni emnikeza uthando ngase ngishaya uvalo mangicabanga izinkulumo zami zayizolo ngazi ngibulala abangankosi yami ngase ngisondele embengeni ngathi nami Nkosi yamakhosi la ngicela ukunikela awunginikelela thina abantu abasha singabantu abasha inhlonipho sasala nomlotha wehlazo sanikezwe iziyalo sathatha sizifunayo sayeke sizidingayo sikhulise ngeziyalo zabazali sasesiphila ngezontanga sinontanga sinokudlala isitokfela njengamantombazane masikhathazelana ngokufa mithatha kanti amantombazane enkundleni zokwexhumana anokusithumelela izithombe enqunu mesigabisela ngokufa esithakazele athi singamadela kufa sikhuzwe ungayi kuloyo kuyafiwa siye kuyena ngenkani masifuna ukudela ngokufa kazizenze isigcina ithakazelo thina siphila nodadewethu abathi impilo imnandi kakhulu abafana uma baphanqa ngababili indlela eyothandweni inde kakhulu yasidinga isipele kwenza noma kuphantsi uthando lomunye ufake lomunye uqhubeke nendlela kule ndlela yempilo besiphila nabafethu abebedla ingane bedla impilo namhlanje badla amaphilisi sebekhohliwe impilo bayidlile izolo nami ke simakada ngimsulwa phambi kobuso bakho ngumoni ngakho ke kulopondo ngicela ungazikhohla nje nami ngiyazinikelela awunginikelela inhliziyo yami Nkosi yami aviki nginokufisela abantu impumelelo ngiqede ngibazonde mase bephumelela nonyana umuntu ngiqala nokumbona ngencazelo ukuthi angimphiwe mangizthethelela sekukaningi ngiphila impilo yamanga ngizenza ucaphuna kusala emehleni abantu ekhaya silala singadlile mangithenga amehla abantu manje abantu abakwazi ukungisiza bayitshela ukuthi ngiphila impilo ephezulu Nkosi yami kanti welala lilaza ningakhohliswa ingubo zokugqoka kakusiwona umswenkolo isivalo sosizi lami lesimangifihla ikithi manje nginikelela isibindi sokuphuma empilweni yamanga iyangisinda ngoba veke ubuhlungu Nkosi yami unconya ngesikweletu ingubo zokutsheleka kwantambama uzozibuyisela hleze kungcono nobuhlungu obuzwa mawushayiswa imoto kunobuhlungu obuzwa njalo mawumamatheka inhliziyo iqaqamba kuneyinhlungu ezifihlwe kumamathekeni mawuphila impilo yamanga uzenza into engeyona ngiyazi ke simakade unazi ithembise engezona okwamanti kamashonisa make yaphuma esandleni kuyena iyazala kanjalo nodadewethu abancane asebephuma ezandleni zabazali sebezele Nkosi yami isikhathi singashayanga manje ngalepondo ngizama ukunikelela isimilo sabo ukuqoqana kwamathanga abo benganikeni ngenjabulo yasemshado emjolweni kuzobaxaka ngathi Nkosi yamakhosi nakho kunye asengithinto omunye baba eshona bathi ngeke ndodade uqalile unikele nale mali onikela ngayo ngathi ngcane imali siyiphethe kuhluka sizinikelela futhi ngathi awusanikeleli wena wedwa la usinikela lo wonke umuntu okhona kuhluka imali siyiphethe sizozinikelela athi ke kulungile ongenani ke nje ngidedele nginikelela abantu abasha abangasebenzi abanamajazi asenyuvesi kodwa abatohozi hlaze bethola upondo owodwa bekwazi uzozinikelela nawe ngizokunikelela ukholo oluthe xaxa nesineke makungenzeka ngoba ngisho endimeni yozothando sesinokuphelela ezandleni zabantu esibancamelayo ngokwamukela ukuthi labe sibafunayo ngesisakwazi ukubathola sebethathiwe manje ngalopondo ngizama ukunikelela Nkosi yami inhliziyo yami Nkosi yami ukuthi yamukelelo sise ngiphila naye hlaze vele uyena ubambo lami ngoba empilweni asihlezi sikuthola konke sikudingayo ngoba ukungena othandweni kulezi insuku zanamuhla kufana ncimishi nje nokudlala ilotho ungena othandweni uthatha amashansi awulathi ubambo lakho koqonda naphambili
Ingamkhohlwa lo mfundisi wasebandleni lami Nkosi yami ave shumela kamnandi uyavuselela. Sengidabukele baba basendaweni ngokukhulisa izingane zikamfundisi bengasiqondisi. Sina sathatha lutho kulala ubuthongo kukufa. Kodwa abanye masibavuse ekseni bayagoloza ukuvuka bathi kusemnandi ukulala kodwa bayakusaba ukufa. Bagoloza ngisho impilo isibanikeza ithuba lesibili yokuvuka ebuthongweni bathi bazobuye bevuka ebuthongweni babeshe kufeni. Naleyo kongilosi yokuvila ngiyinikelela. Ngashiya uPondo phansi ngaphuma ngethempeli. Kwase kunikela omunye umama obelandela omunye umama obelandela omunye ubaba obengilandela. Wathi Inkosi yamakhosi nami la ngicela ukunikela. Ngiqhubeka ngilanda manje.